CBM Samu Akwaba Badwam TV Badwam dwumade no so wo afei na wo de wafidie ato ha no yeda se papa pa na wo twofoforo mu kra ni enti ne wo de be hyase no eno ana de wo bewie enti yire wo ho na awurade a wahwe yen so afri January aba bepem ene 25th no onfa ye ntwa na onfa ye hye bosome foforo mu ene afi foforo mu ye mo ache mo Akwaba ye ne owura Benjamin Asante da kon aka Omanhene na ejina ha no pay me ye throwback picture bi me ne oman obi hu say eh oman no e slim o am say wa yes o pay that was Marche so what now cameraman I don't go change only Joe Mahamane by Dr. Baumia Echo Peace Walk. Hey, dear me who power hano and easy. Me cameraman, dear me who hano and change only Joe Mahamane Baumia Echo Peace Walk. If I feel all counted down to election on the area, you know, I feel the over counted down to election December 7. The same mumu amuni mu maami krom muntie ni ye na emu de me de me kom krom de osmosis me de abetranka me de me kom krom de Sarah me de me kom krom koso keka na fa Jessica de kwa no kwa na me oni krom kra me de me kom krom da na abetranka na mo rafi mu ana enkan fo free chantai la tabi okoshi Jamestown choko obi e ko na chi nti ya so tin ga so wie Oti ha ka che so wo ho no abanka na abata wo sara no ka che so unko wachida tinase obi nka se pudu onhie and the way I see ya ho no e me krom gram say asa mo say wo na achimu mu asa mo say wo yi ho ba bi kra o hwe yo sa ka ho ubu sa America Croatia we say oba yini na bam o te ka so fra achimu da unko bronya na akwa achimoda onyame nhirawo onzi wa wasun se Sara de ka bia untie wa wonko papa ho wa wonko maame ho wa onim wofa onim osewa onana oniaba osiwa onim hwe onana wukura so osewa matoto ni o ma jeje musa ti o da mo hwa mafosu kura mo we mo dress sa manfra fo bi so mo ni munchi yo down pe okay kan za wona jo mama ne ba o me ko work ati o mama say new recruit I do go post me about to obendi e mo bi akoma nhuri nkosuru ye be siri say ya de akoto aba guys ya video be tawi wa obi ya the campaign yes ye be kan kasa wa e je be ni say ya kopim December 7 na akoma e ba form na e ti ase say Uganda ba akope your Ghana ba kope umenye Ghana ho your Ghana ba kope approach for menye careful electoral commission we careful yeah the party ahodo echi enye careful central for your same kano yenye careful na ankofa yo ne bi ama emu an yera no emu an na da ben ene November 25 emu an yera no 30 days has September April June and all the days are 21 agusu to sa except February we the league no akra bi no wi ti akan na mako enum na November no ya danase na afia kan na mako enson December isima kwasiada 1st December di ne juada ne de no se de nsuo be tobia ya na ekwa no ti danso 7th ne de mo amode abo ni pentro be kosisi o nyina atwotwo mu de agu obi mo kudwara ba na mo de mo oblayo ekwa ba abedi boko ujube bana paint robes yo o man hene kwabana santi e be ba enye ne 3 years na me si ho di paint roba oba beto aso wo de bo na de ayi osmosis atoso ujube bana ebo ni paint roba na graphic edikanza wo ka se boboda ye koto aba na de wi be si ato aba no ebi currency wo Ghana da be bia region bia de be control 10 out be cost the way about to Ghana for be see ato no ese kama wa hye
atade anɔpɛ ne mpanyimfo ko peace walk sɛ ma moto ekwan de ebu e bok mo di wan careful na ubut na buti ye free wana wasira me na bem afia ma che also de o che na bi weka anɔpɛ de enim de o so pɛ wa brabom o ba your dog ayo de ye boji osu sa na ye ode ti de meka no onam na ye boji osu chama 1 o general 1 si nya wa ti de meka no wa dwini be ye wo se enipa nyina do o tu ti camera o fo esimefu nya asem hwo ti ye careful ufa no be sintu mo ni nkomo ka I know na nyame ya do mo a memenda we ne na awotwe o asam na ye ka no 7 December de ni e che kura memenda we na awotwe ye koto aba enti frɛ he na waba no wo to de akɔde nti a wo beto aba afi 03 02211701 702 703 704 0302211701 702 703 704 na won so brad nti wo to aba ene wo se wokɔ na wokɔto aba na enye one touch mpe na bia akisime aba kisime anɔpɛ ye mo akye mo akɔ aba nti me ho ye papa akisime enti o asisi afia na kwa brand ya de oni osmosis wa asem de bia osmosis ne so fo kwa kyen kwan no de odi omo fra pa ono obia ni asem asisi afia mesre wetin of de bia ni anya so be kwa se abato no enye ntokwa MPP ni NDC ye nyina ye do ye ho edusu a obia nkoto na aba no mo hwe atetena pa ekoso pa de ya na anka meme de ya ka menkwa nko mo ntoma NDC dondroma ni mama one honorable Brad Asamo Abrenfo a oye MP a oba medase ense dase Ishmael so Ishmael na pay ye mo ache mo akwa baba Adom TV Badwam yo ba anape michia ona michia omahin kwapena asante ajo so me makutu me de ma Ghana fo nyina se na politicians omo mba omo wa abochiwo omo ten wo passport e di crazy sia omo dia na eje dinye ntimemfo no na ese ye fa ye ho adwene na wokɔ akɔto a wakɔto no asomdie na wokɔ medase ense yɛdase papa yɛdase nti kwamna yɛtwɛn so last year try mo be for the Ghanaian Times yaba na na de danko akufo for Ghana on pe say na no da o Ghana medical association o mo graduate say I will ensure smooth transition of power President Akufo na ka say me penso basa ebesi bra me di to me mobile for so metro madwuma so there be o say on hwep say saade ne besi electoral commission for so na no nkrata hafo any voter regika o machine nyina obi ani tua me no obi a me gina ekira ka say no obi di we si echi no nkontompo obi a wo bi ya hye nkrata ni na de foforo kwasa akoshishe yan kwa jeri so jeri no pay mo ache mo akwa baba Adom TV Badwam so yo mami efu amankwa mejomo so na mapom to say ami Adom ye ho ye enti we oh anopen so mo ho ayefe edase nam margin pa ene mo dokra mo kenti me Adom TV de bia me anope bia ho na me to because edase pa asem na mo ka no bon chia bibia bi ha ku kotiete ba bia bi wa na fe ya hadwen tibi dia anope bia mo na metie mo ka no kren so mo kan so a yetie abojo sam nko a nti ama ade na ye koto no de Adom TV nti minim se bibia be ye kama ti de me kan se obia momodia na senior journalist no wono obon kasa ne mo kan ya ma ye nkyere se ya na ya membo na bibia minim se nya menti 7th bibia be ye cool na Ghana be din kuni ya mi sha mo nyina mi sha so ya da se sa enu ni hia the most important ya wie bibia na Ghana din kuni kwaku so kwaku bo atia no pe ye mo ache mo akwa baba Adom TV Badwam so ebra kwaku tie no aw so kwa de wo o ye nurse ni tinya abotre mo abotre Papa majozo fela kwa gwato no we tio yo na ko po shira ne ma paso amoye that's it abatu we enye ntokwa ye gina policies ye gina soto aba enti e de nyame ya doma Ghana for Adawa for ne minister me ko school baako eno so ne ku gina to aba 7 December te ko to aba wi a no aba fie no abeda eduru ne kenkan so na okọ
na nyame adom a ɔkyene ya Oblasport adawafo nyina ehie mu ho ya kyerɛ ba bia adawafo ede abaeko to etina Oblasport Adom TV momla ho na ene mo ba edwuma fefa me bia kama Eda se papa pa ofofro nso so merofo no pe me mo akye ba Adom TV Badwam dwumadie so Mejuso mame afia manko ba tampa bibia boko de. Ya me Adom ye ho ye pa me gidi ye so so. Ye do ba de na se we SK Bolas nyame na hene. E wade nyina me do odu oboase coffee cream. Amintia o man hene komna sante. E kasa me de o yenkami pasta ta chene mame. Mame yenchene akoto ba abato nyantokwa abato nyatemdie abato nyatikenkwa e benudu na akoto ba be chefie so nsia bo ni ye boba okotie bi do otuma no ewini adwoni wa ewini an wo su kakra isanse Ghana ni nyina yewo e ka se kokko e kotwa muzika e do yenne e beba o menu yamie ni na ho ni enso ba na ntia adwon se yes yewra Dr. Magudu Baumia ne fa Ghana no e hyepensa wo ye SK Bolas woni nyame adwuma oboase eda se papa de wakana no we ne ya via ibibesu oh yeah oh ba nyina no you know say Ghana be din kunu that's the most important thing obi abaso na obi my daily graphic here to aso election 2024 who takes central region ayasemisa or the graphs na be see on time na so there and I'm a daily graphic Ibrahim Mahama pays 10-year-old leukemia patients treatment in South Africa. Ibrahim Mahama shira we enye wanwa but onyame shira we be biada oye and after President Commissions Oil Services Center in Takrade and also wasem LMC. Pada mo mayina no so na yem fancy de wo ho no ye agudie mo America se du bodi ba na wo twi mu nyina me dofo yentie sankomo e stroke eben yem pa bia wo hu yentie utie sankomo e bia behwe no wada ho so ye wura bro nyamu yi madi manom nem ne ade obewie kire ebesi afifufuro mu na yare ne ade yempe ne sa tie sankomo yi na wo twi mu ye wie pe enadwo yi ahosepe beba nkomo bi bebem na fi mpensem mu aba eno ne Badwam koso amafidie ne na ha fi se Adom TV ye wazo yi edase